Uyu munsi katurebera hamwe urutonde rw'amazina 20 amazina y'abahungu n'abakobwa ariko noneho amazina ya Isilamu, amazina atangizwa na M cyangwa se M. Kaduhere ku mazina wakwita umwana w'umuhungu. Ku mwanya wa 10 dufite izina Mobin, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu mu Bayisilamu, rikaba risobanuye utunganye cyangwa se ukeye. Mobin. Ku mwanya wa 9 dufite izina Mutiur, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde mu Bayisilamu, rikaba risobanuye inshuti y'indahemuka. Mutiur. Kadukomereze ku mwanya wa 8 aho tubona izina Maisur, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umunyamahirwe. Maisur. Ku mwanya wa 7 dufite izina Mishal, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu, ryanakomoka muri Irani, rikaba risobanuye urumuri. Mishal. Naho ku mwanya wa 6 dufite izina Majid, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Majid. Ku mwanya wa 5 ku rutonde rw'amazina 20 amazina y'abahungu ndetse n'abakobwa ariko amazina ya Isilamu atangizwa na M. Ku mwanya wa 5 dufite izina Mahib, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye intwari. Mahib. Naho ku mwanya wa 4 dufite izina Miyaz, ni izina ry'abahungu rikomoka muri Irani mu Bayisilamu, rikaba risobanuye usenga, rishobora no gusobanura impano. Miyaz. Ku mwanya wa 3 tugana ku musozo dufite izina Muarif, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umwanditsi. Muarif. Ku mwanya wa 2 hari izina Malik, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umwami cyangwa se umuyobozi. Malik. Naho ku mwanya wa 1 dufite izina Muaz, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye uburinzi cyangwa se urinzwe. Muaz. Nta gutinda kadukomereze ku mazina wakwita umwana w'umukobwa, amazina ya Isilamu atangizwa na M. Ku mwanya wa 10 dufite izina Mirha, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye urumuri rw'Imana. Mirha. Naho ku mwanya wa 9 dufite izina Misbah, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye itara. Misbah. Dukomereje ku mwanya wa 8 aho tubona izina Miza, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umuhanga cyangwa se umunyabwenge. Miza. Ku mwanya wa 7 dufite izina Munira, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umucyo. Munira. Ku mwanya wa 6 dufite izina Misha, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umunezero w'iteka. Misha. Naho ku mwanya wa 5 dufite izina Marja, ni izina ry'abakobwa gusa rishobora no guhabwaho abahungu gake, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye aho kuruhukira cyangwa se aheza hatunganye. Marja. Kadukomereze ku mwanya wa 4 aho tubona izina Marika, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umwamikazi. Marika. Ku mwanya wa 3 dufite izina Mahila, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye imbaraga. Mahla. Ku mwanya wa 2 tugana ku musozo dufite izina Minha, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde mu Bayisilamu, rikaba risobanuye umugisha uturuka ku Mana. Naho ku mwanya wa 1 ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina 20
amazina agezweho kandi ya Isilamu, ndetse amazina atangizwa na M cyangwa se ma. Ku mwanya wa mbere dufite izina Meher, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rishobora no gukomoka muri Irani, ryanakomoka mu Buhinde mu Bayisilamu, rikaba risobanuye imbabazi, ryanasobanura urukundo. Uwakoze kubana natwe, ntuzacikwe na video ikurikira.